rwose ikibazo rero dufite ni kimwe. Abantu benshi twumva amakuru tukumva ati Madame Emma Claudine nadusubiza inkuru tuzayigarukaho. Ikibazo dufite ni kimwe. Ariko wegere telefone yawe ube stable kuko harimo akantu kameze nka wave. Yani ikibazo byo ahantu ngiye kugera ashobora no kuba nta connection. Aho ni sawa. Turagufite nashaka kuvuga nuko biragoye bishobora kuza kungusha mu mutego wo gukoresha amagambo akomeye. Oya nushaka kuyakoresha byose n'uburenganzira bwawe. Oya ntago ari uburenganzira. Ariko abanyamakuru muri ibi bihe barimo ibice bibiri. Hari abanyamakuru bazi gukurikirana inkuru. Hari n'abanyamakuru bahamagara umuntu batamubona ishuri imwe agahita yumva yuko icyo agomba gusubiza ari uko umuntu atamubonye. Hakaba n'abanyamakuru ubu maze kugirana nabo imikoranire myiza, ubundi umunyamakuru yaguhamagaye ashaka kugusobanurira inkuru ntabwo uba wexpectinga ko yakagombye kuba ahita ari kodinga, yarangiza mu byo wamubwiye ugasanga nibyo akoresheje nk'ibyo mwakoresheje mu nkuru yanyu. Ariko Madame Emma Madame Emma kubaza amakuru ubundi kuri kodinga umuntu kuri telefone turabizi ko twese birasabirwa. None se ninde wakuri kodinze Madame Emma? Please. Iyo abana muri kodinze ntibabanavuze ko bamubuze. Ninde wakuri Madame Emma? Ariko icyo nshaka kuvuga ibijyanye n'iyo nkuru mwari murimo abanza ukamusubiza kuri icyo ngicyo. Ariko Madame Emma reka gusubize kuri iki kintu kugira ngo utaza no kutubeshyera. Nta muntu wigeze ukuri kodinga, ahubwo inkuru zirenga ntabwo inkuru zirenga 10 bavuga ko buri munsi babuze Madame Emma, bamubuze naboneka bazayisubiraho, bamubuze ubundi ubaye uzarebe uzagereranya urebe ababivuga ushobora gusanga ari bamwe. Abo ni bande? Hari icyo mwaba mupfase? Reka Madame Emma reka ibi bintu reka kubifata personal, reka rwose mbabarire. Ariko ari kure uri kure wenda reka tuza guhamagara nyuma y'amakuru mu kanya. Tugira ubundi n'umwanya amasaha runaka yo gutanga inkuru ntabwo umuntu muhamagaye yanze bikunze niyo yatangiye cyangwa niyo yabaru. Ariko ari kure turaza kuvugana ntago ashatse yazazana live mu kiganiro nta kibazo. Amasaha runaka yo gutanga inkuru ariko amasaha yo gutanga inkuru siraremwa. Ibise ni office turi kujye bagura fungura amasaha. Guruva ko hari amasaha yemerewe kubazwa inkuru n'adatangishwa inkuru kuko ubwo inkuru nukwirema rero. Oya yarabuze agomba kubyemera akazi ari kenshi. Tubigendemo buhoro. Yarabuze rwose. Ashobora kuba afite akazi kenshi. Cyane rero igishoboka niba mugabanyiriza akazi. Icya kabiri ko nubundi ajya kuvuga riga yabashije nubundi abasanzwe baho ngaho. Nje ikindi mbona ni kimwe tureke kubigira personal. Ni umujyi wa Kigali turakorana 100%. Ikindi cya gatatu sibyo navuga ntago kusobanura ibi bintu ntago biri mu nyungu zanjye, biri no mu nyungu ze. Hika niba n'ikibazo cyavutse ko atari uwa bagiteye. Ariko nshakira inkuru zirenga 20 zivuga yuko Madame Emma yabuze naboneka azasubiza. Turazikusanya ntabwo muzinkusanyirize sinyatire zo ko Madame Emma yandika ubutumwa bugufi ntiyasubiza yabuze ngo bamuhamagara rimwe gose bazane na message zose bamwandikira nyandikira n'ibyo bintu, ahubwo niba ari byo ashaka munkorera izo nkuru zose niziba ziri munsi y'inkuru 10 cyangwa 30 mu gihe kitarengeje ibyumweru 2 ko aramuhohotera Madame Emma n'ama message yose. Please hari ubusoma shaka ibintu tubigire gute? What can we do? Ibintu ziko mubivuzeho nejo twarabivuzeho mu nama tuvuga tutari ko ikibazo kirimo ni kimwe. Ubu zadukora inkuru nitubona Madame Emma ntiyashubije, none aranashubije abonye umwanya ari defensive kugira ngo ati wenda gutya na gutya, kuko ibi ni ibintu ngiye mbona muri raporo nigeze no kubaza ngo ariko izo nkuru zawe zitagira balance ni bwoko ki? Ati twabuze Madame Emma. Amaye no say I don't know, ariko sinzi niba iki kibazo twebwe tugifite gusa. Ariko ntekereza ko bamwe ngo haro bakorana neza. Niba hari n'abantu bakorana neza n'umujyi wa Kigali twebwe twaba turi abambere cyangwa tukaba ba kabiri.